yagize uruhare rukomeye mu bikorwa bitandukanye by'ubuhuza muri Afurika. By'umwihariko yashoboye guhuza abakuru b'ibihugu bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Ari ku butegetsi bwa Qatar kuva mu 2013. Emir wa Qatar agaragaza ubushake bukomeye bwo guhindura Qatar umuhuza ukomeye kuri uyu mugabane wa Afurika. Afite ijambo rikomeye mu bibazo by'uyu mugabane, ariko cyane cyane mu kubishakira ibisubizo. Muri byinshi inama yahurije Perezida Felix Tshisekedi na Perezida Paul Kagame i Doha izibukirwaho, harimo n'inseko ya Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Mu ifoto yagiye hanze bwa mbere ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa gatatu, yicaye yemye ku ntebe ifite imirongo y'ubururu n'umweru, uyu Emir ukomeye wa Qatar agaragara aseka, afite ibyishimo bigaragara ko yaranyuzwe n'igikorwa maze gukora. Afite impamvu zo gutuma abandi bagira ishyari, niko Jeune Afrique yanditse. Mu gihe Perezida Emmanuel Macron na Joao Lourenço wa Angola basaga n'abananiwe muri iki kibazo, guhuriza abo bakuru b'ibihugu byombi ku meza amwe byonyine byabaye umugambi ukomeye kandi uremereye. Kugerageza gushyira mu bikorwa agahenge gafatika hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 byo biracyageragezwa n'ubu ngubu. Ariko kandi nubwo kurangiza intambara ndetse no kongera kubana neza ku Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitaragerwaho, uyu mwami wa Qatar washobora kwishimira intambwe ye mu guhuza abakuru b'ibihugu byombi bakagira ibyo bemeranyaho. Iyi gahunda ya Emir wa Qatar yo kuba umuhuza mu bibazo by'u Rwanda na Kongo yongeye kumuhesha ijambo rikomeye muri diplomasi ya Afurika. Kuva yafata ubutegetsi mu 2013, Tamim bin Hamad Al Thani akomeje kugerageza kwigarurira igice kinini mu rubuga rwa diplomasi haba muri Afurika no hirya no hino ku isi. Agaragara nk'umuhuza wa mbere muri iki gihe. Uhereye kuri Somalia, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Chad kugeza kuri Mali, uyu Emir wa Qatar yagiye arambura amaboko ye gahoro gahoro, birangira ashinze imizi ku mugabane wa Afurika nk'umuhuza ukomeye. Ubundi ni muntu ki? Abigenza atenga umuhuza umaze kwamamara ku isi. Umuryango wa Al Thani ufite ubutegetsi muri Qatar kuva mu 1860. Tamim bin Hamad Al Thani, umuhungu wa kane wa Hamed Ben Khalifa uhoze ari Emir wa Qatar, ni umwana wa kabiri wa Moza bint Nasser Al Mesned. Uyu ni nyina. Mu by'ukuri nta gahunda yari ihari yuko azaba umwami wa Qatar. Mu 1995, Se Ahmed Ben Khalifa wari minisitiri w'ingabo yahiritse sekuruza wa Tamim ku butegetsi. Yamushinjaga gushyigikira undi mwana we ndetse no kumubuza gushakana na Moza bint Nasser Al Mesned, umukobwa w'umunyapolitiki utaravugaga rumwe n'ubutegetsi. Tamim bin Hamad Al Thani yabaye umurago w'ingoma nyuma y'uko Jassem, mukuru we umurusha umwaka umwe, yari yikuye ku mwanya wo kuba umwami wa Qatar mu 2003 ku cyemezo cyafashwe na se. Icyo gihe Tamim yari akiri muto, yari afite imyaka 24 y'amavuko, ariko yari amaze gutangira kwitegura kuyobora. Yarangije amasomo ye mu 1998 muri Académie Militaire de Sandhurst mu Bwongereza, ishuri ryubashywe cyane mu bya gisirikari yigishije abami benshi bo mu kigobe cya Perse. Abayobozi ba Jordanie, Bahrain ndetse na Oman nabo bize muri iri shuri. Uretse Icyarabu, Emir wa Qatar avuga neza Igifaransa n'Icyongereza. Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani bivugwa ko ari umuyobozi uzi kwigengesera kandi yagumanye uyu muco kugera igihe yimikiwe. Yubahirije umuco wa cyami wo muri Qatar mu bijyanye no gusimburana ku ngoma. Gusa hari urwego rumwe yigaragajemo na mbere yo kuba Emir: diplomasi ya siporo, cyangwa se gukoresha siporo mu kubaka ububanyi n'amahanga ndetse n'ubuhangange bw'igihugu. Mu 2006 yayoboye komite ishinzwe gutegura imikino ya Aziya yabereye i Doha, kiba kimwe mu bikorwa bya mbere bya siporo bikomeye Qatar yakiriye mu rwego mpuzamahanga. Iki gikorwa cyabaye ihinduka rikomeye cyane mu miyoborere ya Qatar, kigaragaza icyerekezo gishya cyo kwinjira mu ruhando mpuzamahanga. Igihugu cyashakaga kwigaragaza nk'igihangange no guteza imbere isura yacyo ku isi. Tamim bin Hamad Al Thani wari ugiye kuzaragwa ingoma icyo gihe yahawe umwanya ukomeye mu buyobozi bwa Komite Olympique ya Qatar, ari kumwe n'abaminisitiri b'ingenzi barimo minisitiri w'ingufu n'inganda, minisitiri w'imari na minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Iki cyari igice cy'uburyo bushya bwo gukoresha siporo n'intwaro ya diplomasi kuri Qatar. Nubwo ubukungu bwa Emir wa Qatar budatangazwa ku mugaragaro,
ariko umutungo we ubarirwa muri za miliyari z'amadolari. Ubutunzi bw'umuryango wa Al Thani muri rusange bubarirwa muri miliyari 335 z'amadolari nk'uko bivugwa na Bloomberg. Uyu mwami atunze imodoka zihenze, inyubako z'imiturirwa hirya no hino ku isi, kompanyi ye bwite y'indege, amasosiyete manini ya siporo, ubwato bunini bw'agatangaza n'ibindi byinshi. Ibi tuzabivugaho byihariye mu kindi kiganiro. Ubwiza bw'ahatuye ni ukuvuga ingoro y'umwami y'i Doha yonyine ifite agaciro karenga miliyari y'amadolari. Mu buryo budasanzwe, Hamad bin Khalifa Al Thani yeguye ku ngoma mu kwa gatandatu mu 2013 ayiha umuhungu we Tamim bin Hamad Al Thani. Ibi byabaye hashize igihe gito Qatar iteguye amatora ya mbere y'abagize inteko ishinga amategeko. Tamim wari warigaragaje muri diplomasi ya siporo ndetse no gushimangira umubano wa Qatar n'ubundi bwami bwo mu karere, yakomeje muri uwo murongo. Mu 2011 habura imyaka 2 ngo afate ingoma, yagize uruhare rukomeye cyane mu cyemezo cya Qatar Investment Authority, ikigega cy'igihugu gishinzwe ishoramari, icyemezo cyo kugura 70% by'imigabane ya Paris Saint-Germain PSG mu Bufaransa. Gahunda yo gukoresha siporo nk'intwaro ya diplomasi yageze ku gasongero kayo mu 2022 ubwo Qatar yakiraga igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru, ari nako ikomeza kongera ijambo ryayo mu ruhando mpuzamahanga. Uko Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani agenda agera ku ruhando mpuzamahanga binyuze muri diplomasi, yerekeje no ku mugabane wa Afurika, aho afite uburyo bukomeye bwo kugera ku bayobozi bakomeye. Afite urunana rw'abahuza b'ingenzi bamufasha, barimo Nicolas Sarkozy wahoze ari perezida w'Ubufaransa, inshuti magara ya se. Hakaba kandi umwe mu bayobozi ba Accor, itsinda rifite ibikorwa byinshi muri Afurika. Barimo kandi Karim Wade, umunyapolitiki wo muri Senegal ukorana bya hafi n'ubuyobozi bwa Qatar. Uyu ni umuhungu wa Abdoulaye Wade wayoboye Senegal. Ndetse harimo Moussa Faki Mahamat, umunya-Chad wari uyoboye komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe kugeza mu kwa 2 mu mwaka wa 2025. Nawe afite ingufu mu bufatanye na Doha. Aba bantu bafite uruhare rukomeye mu gufasha Qatar gukomeza kwagura ijambo ryayo muri Afurika. Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani na Perezida Paul Kagame bafitanye umubano wihariye. Kuva mu mwaka wa 2019, Visit Rwanda, gahunda yo kwamamaza ubukerarugendo mu Rwanda, ni umufatanyabikorwa ukomeye wa Paris Saint-Germain. Perezida Paul Kagame yagiye akorera ingendo muri Qatar, aho yagiye no mu kwezi kwa 12 kwitabira forum ya Qatar. Icyo gihe yari yicaye ibumoso bwa Emir wa Qatar. Uyu mubano wabo ukomeza gukomera. Qatar ubirimo irasoza gahunda yo kugura 49% by'imigabane muri kompanyi ya Rwandair, ndetse ifite uruhare rukomeye mu kubaka ikibuga cy'indege cya Bugesera. Mu gihe gishize, Qatar yagiye ifatwa nk'ikomeye cyane mu nyungu z'u Rwanda, ku buryo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yaranze ko Qatar yaba umuhuza mu bibazo by'ibihugu byombi, kubera ko yavuga ko Qatar ishobora kubogama. Gusa muri iyi myaka 3 ishize, Qatar yagiye ishaka uburyo bwo kwegera Kinshasa, kandi yanabigezeho. Mu 2021, Felix Tshisekedi yagiriye uruzinduko muri Qatar, agirana amasezerano menshi y'ubufatanye na Tamim bin Hamad Al Thani. Mu 2022, ambasade ya Qatar yarafunguwe Kinshasa. Qatar Airways yatagije umurongo w'indege wa buri munsi ujya Kinshasa, kandi yagize amasezerano yo gusana bimwe mu bibuga by'indege birimo Njiri, ikibuga cy'indege cya Kinshasa. Ku ruhande rwa Kinshasa, Jean-Claude Kabongo wahoze ari umujyanama wihariye wa Perezida Tshisekedi mu bijyanye n'ishoramari niwe uyobora ibi bikorwa. Mbere yo kugerageza guhosha intambara mu burasirazuba bwa Kongo, bin Hamad Al Thani yari yaragiye aba umuhuza mu zindi ntambara ku mugabane wa Afurika. Yagize uruhare mu guhosha intambara mu ihembe rya Afurika. Yagiye akumira imbaraga za Iran. Mu mwaka wa 2010, amasezerano ya Doha hagati ya Sudan na Eritrea yabaye mu bwumvikane bwa se. Tamim yakomeje umurage w'umuryango we mu kuba umuhuza mu ntambara hagati ya Djibouti na Eritrea, ndetse no hagati ya Ethiopia na Somalia. Mu gihe gishize, binyuze kuri Djibril Basole wahoze ari umuyobozi w'ingabo muri Burkina Faso, Qatar yagaragaye nk'umuhuza mu biganiro by'amahoro muri Chad hagati y'abayobora igihugu n'abagiteye. Ibi byagejeje ku biganiro mu mwaka wa 2022. Hanyuma nyuma yo guhura kwa Perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi, Tamim bin Hamad Al Thani
yizeye ko azagera ku rundi rwego muri gahunda ye ya diplomasi muri Afurika. Ubundi yabigenje ate ngo ahuze Perezida Paul Kagame na Perezida Tshisekedi? Mu guhuriza mu cyumba kimwe Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'uw'u Rwanda ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka, Emir wa Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, yarabashije kugera ku cy'abandi bahuza bagerageje ariko ntibagere ku mwanzuro. Gusa uruhare Qatar ishobora kugira mu gihe umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC na SADC nabo binjiye muri iki kibazo, hari bamwe batarubona. Mu kumenya aya makuru yo guhura kw'abo bakuru b'ibihugu byombi, icyabanje gutungura abantu ni ikimenyetso gikomeye. Ifoto yasohowe mu ijoro ryo ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa gatatu na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar. Kuri iyo foto, Perezida Felix Tshisekedi agaragara yicaranye na Perezida Paul Kagame na Emir wa Qatar. Uyu muyobozi wa Qatar yari yicaye hagati y'aba baperezida bombi agaragaza inseko mu maso. Byasaga naho uyu muyobozi wa Qatar umaze kumenyera ubutumwa bw'ubuhuza ku mugabane wa Afurika yari yishimiye intambwe ikomeye y'ibiganiro yari amaze gutangiza. Kuva mu nama y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yabaye mu kwezi kwa kabiri mu 2024, Perezida Felix Tshisekedi na Perezida Paul Kagame ntabwo bari barongeye kwicarana ku meza amwe y'ibiganiro baganira ku kibazo cy'uburasirazuba bwa Kongo. Jeune Afrique yanditse ko icyo gihe mu kwezi kwa kabiri mu 2024 ubwo aba bayobozi bahuriraga Addis Abeba ngo ibiganiro byabo byahagaritswe bitarangiye kubera ko abayobozi bombi ntabwo bumvikanye ku ngingo zitandukanye. Ejo bundi bahuye mu gihe byari kugorana ko ari we wese gutekereza ko bashobora kongera guhurira mu cyumba kimwe, mu gihe Perezida Tshisekedi yasubiyemo kenshi ko bazahurira mu ijuru. Nyuma y'umwaka umwe, Perezida Tshisekedi na Perezida Paul Kagame bahuriye Addis Abeba ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa gatatu. Aba bayobozi b'ibihugu byombi babashije kugirana ibiganiro byamaze igihe gito kitageze ku isaha, mu mwuka wasobanuwe nk'ubwubahane ku mpande zombi. Iyi nama yasojwe n'itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar. Iryo tangazo ryibanze gusa ku kwibutsa ibyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda biyemeje mu yindi mishinga y'ubuhuza, ndetse no kongera gushimangira ko bemeye agahenge katangajwe ku itariki ya 8 y'ukwa kabiri, gusa ntabwo kubahirijwe. Ibiro bya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibya Perezida w'u Rwanda nabyo byasohoye amatangazo kuri ibi biganiro, ariko ibi ntibyari bivuze ko amakimbirane arangiye. Byemezwa ko icy'ingenzi cyari ugusubiranya icyizere hagati y'aba bayobozi bombi no gushyigikira inzira y'ubuhuza mu karere, nk'uko byasobanuwe n'umwe mu baministre uzi iby'ibi biganiro, niko Jeune Afrique yanditse. Mu guhamagara Perezida Felix Tshisekedi na Perezida Paul Kagame icyarimwe, Qatar yatunguye benshi, cyane cyane ko amaso yari ahanzwe i Rwanda. Kuri uwo munsi nyine, Joao Lourenço yari yateguye inama ya mbere hagati y'intumwa za Kongo n'abahagarariye M23. Ariko ubwo abo barwanyi babivagamo ku munota wa nyuma, inama yabereye i Doha yabaye nk'ikindi gitutu kuri Lourenço, niko Jeune Afrique yanditse. Ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa gatatu, Perezida wa Angola yatangaje ko ahagaritse urugendo rw'imyaka 2 n'igice rw'ubuhuza yarimo muri iki kibazo. Nubwo igihe cyatoranijwe cyatunguranye, ibiganiro byabereye i Doha byagaragaje ko uruhare rwa Qatar mu kibazo cy'uburasirazuba bwa Kongo rutari rushya. Ubufaransa na Qatar bamaze amezi benshi bakora ku gutegura inama y'imbonankubone nk'uko byemejwe n'umwe mu bayobozi mu Rwanda. Nubwo abantu batangaye kubera ko inama itari yatangajwe, ariko ibingibi ntabwo byari bisobanuye ko itari yateguwe, niko Therese Wagner, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabihamije. Mu kwezi kwa mbere mu 2023, Emir Al Thani yari yagerageje guhuza Perezida Tshisekedi na Perezida Paul Kagame, ariko umunsi umwe mbere y'iyi nama Perezida wa Kongo ahitamo kubivamo. Icyo gihe Kinshasa yabonaga Qatar ifitanye umubano mwiza n'u Rwanda, haba mu bya diplomasi no mu bukungu, kubera ko Doha yashoye imari nyinshi mu Rwanda, cyane cyane binyuze muri Qatar Airways. Ibi bigatuma leta ya Kongo ibona ko Qatar ishobora kuzabagamira ku Rwanda. Na Angola yari maze igihe ari iri mu mwanya w'ubuhuza, ntabwo yari ishishikajwe n'uruhare rwa Qatar muri ubu buhuza. Perezida Lourenço
yabonaga ko icyo kibazo kigomba gukemurwa n'ibihugu bya Afurika nk'uko byashimangiwe n'umwe mu bantu bazi iby'imikorere ya Qatar. Nubwo inshuro ya mbere itageze ku ntego, Qatar yakomeje gukurikiranira hafi iki kibazo. Uwabikurikiranaga cyane ni Mohammed bin Abdelaziz Al Khulaifi, umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga muri Qatar, ndetse na Mohammed bin Ahmed Al Misnadi, umujyanama w'umutekano wa Emir. Perezida Paul Kagame yari asanzwe afitanye umubano mwiza na Emir wa Qatar, umubano urenze iby'ubucuruzi gusa. Mu by'ukuri Doha yagize uruhare mu irekurwa rya Paul Rusesabagina mu kwezi kwa gatatu mu 2023. Uyu munyapolitike wagize uruhare mu bitero by'iterabwoba byishe abantu mu Rwanda yari yarakatiwe mu 2020 ku byaha by'iterabwoba, ariko kubera ubuvugizi bwa Qatar yarekuwe mbere y'igihe. Ku rundi ruhande, Perezida Felix Tshisekedi na Emir wa Qatar bari basanzwe barasinye amasezerano atandukanye y'ubufatanye mu kwa gatatu mu 2021. Bakomeje kwegerana mu buryo bwa diplomasi n'ubukungu. Iyi mikoranire yagaragajwe n'ibikorwa binyuranye birimo gushyiraho ubuhagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Qatar, gutangiza ingendo z'indege hagati ya Kinshasa na Doha, ndetse no gusinya amasezerano yo kuvugurura ibibuga bimwe na bimwe by'indege muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Qatar kandi yihutishije ibiganiro bijyanye no gufungura ambasade yayo i Kinshasa. Ibi byose byatumye abari hafi ya Felix Tshisekedi batangira kubona Qatar mu isura itari yo kwifata nk'igihugu gihangamiye ku Rwanda. Kunanirwa kuba kw'inama yagombaga guhuza Perezida Tshisekedi na Perezida Paul Kagame i Rwanda ku itariki ya 15 y'ukwa 12 mu 2024, hamwe n'isubukurwa ry'imirwano muri Kivu y'Amajyaruguru mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere, byabaye ihinduka rikomeye muri iki kibazo. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye kujya muri Qatar ku itariki ya 5 y'ukwa mbere, byongera gukangura ibihuha bivuga ko iki gihugu gishobora kuba kiri mu nzira z'ubuhuza. Ariko abayobozi bakuru b'ibihugu byombi ntabwo bigeze babyemeza. Nyamara ibintu byahinduye isura nyuma y'ifatwa rya Goma ku itariki ya 27 y'ukwa mbere. Ku ya 31, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Qatar, Mohammed Al Khulaifi, yageze i Kigali yakirwa na Perezida Paul Kagame. Bukeye bwaho uyu mudiplomate yahise ajya i Kinshasa ahura na Felix Tshisekedi. Muri icyo gihe Doha na Paris batangiye gutegura inama yari gutuma abakuru b'ibihugu byombi bahurira i Paris ku itariki ya 9 y'ukwa kabiri. Iki gihe i Paris hari harimo kubera inama mpuzamahanga ku bwenge bw'ubukorano. Iyi nama yari amahirwe mashya y'ubuhuza, ariko nanone yarapfubye, nta n'umwe muri aba bayobozi bayitabiriye. Jeune Afrique yemeje ko hari abantu babiri bagize uruhare rukomeye muri ibi biganiro. Bemeje ko Mohammed Al Khulaifi yabashije gukoresha uruzinduko rwe i Paris ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa kabiri mu nama mpuzamahanga ku kibazo cya Syria, maze aganira n'abari hafi ya Emmanuel Macron ku bibazo by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bukeye bwaho Perezida Felix Tshisekedi yakira intumwa ya Qatar i Munich, aho yari yitabiriye inama y'umutekano, kandi Tshisekedi ubwe yabihamije mu kiganiro na Le Figaro. Iyi ntambwe yihuta mu bikorwa by'ubuhuza bivugwa ko iri mu byatumye Lourenço abona ko agomba kwegura, mu gihe EAC na SADC bihuriza hamwe imbaraga zabyo mu kubahiriza inzira z'ubuhuza. Ku rundi ruhande, ku rugamba umutwe wa M23 wari ukomeje kugaba ibitero ugana Kisangani. Ku ya 22 y'ukwa gatatu, aba barwanyi batangaje ko bavuye mu mujyi wa Walikale Centre bari bamaze gufata. Ni icyemezo cyashimwe na Qatar, ariko imirwano yarakomeje muri ako gace kugeza n'ubu. Byemezwa ko Doha ishaka gutanga ubutumwa kuri M23 kugira ngo bagabanye umuvuduko, nk'uko byemejwe n'umwe mu bakurikiranira hafi by'ibi biganiro. Ibiganiro by'i Doha byatanze icyizere kurusha ibindi byose byari byaratangiye. Gusa nanone nubwo byatanze icyizere, nyuma yabyo nta ntambwe ifatika yatewe. Usibye kuba imirwano yarakomeje mu burasirazuba bwa Kongo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje ibindi bikorwa bigaragaza ko igitsimbaraye ku kurangiza iki kibazo hakoreshejwe imirwano. Nk'ubwo bivugwa ko harimo gushaka ubufasha muri Afurika y'Epfo kugira ngo iki gihugu cyohereza abasirikari batari mu butumwa bwa SAMIDRC, ahubwo ari abasirikari ba Afurika y'Epfo yonyine. Hari n'ibivugwa ko hari abasirikare b'Ububiligi baba bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
uyu munsi huzuye amezi abiri n'umunsi umwe umujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ufite abawutegeka bashya batari leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ihuriro AFC rifite umutwe w'inyeshyamba wa M23 ryafashe uyu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2025. Kuva icyo gihe uyu mujyi ntabwo wongeye kumera nk'uko wari umeze mbere. Kuva icyo gihe mu mateka y'uyu mujyi hazabaho mbere y'ifatwa rya M23 na nyuma y'ifatwa rya M23. Kuva M23 yafata umujyi wa Goma, inkuru mu binyamakuru bitandukanye zifite umutwe ugira utubuzima bwa Goma mu maboko ya M23 zabaye nyinshi. Muri izo nkuru nyinshi reka tuvuge kuri imwe yanditswe n'ikinyamakuru igihe.com. Inkuru y'iki kinyamakuru cyanditse ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa kabiri yaragiraga iti umujyi wa Goma urahumeka umwuka mushya nyuma y'iminsi mike y'imirwano yasize umutwe wa M23 utsinze ingabo za leta zifatanije n'imitwe irimo FDLR, Wazalendo, ingabo z'u Burundi, iza SAMIDRC zirimo nyinshi za Afrika y'Epfo n'abacanshuro bo muri Romania. Iyo nkuru yakomezaga ivuga ko bwa mbere mu myaka myinshi ishize abaturage b'Igoma baryama bagasinzira bakagenda mu ijoro nta nkomyi. Iyi ntambara ikirangira igihe.com yatembereye umujyi wa Goma mu bice bitandukanye, kuva ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wa La Corniche kugera mu birere, Guvernora, Quartier Les Volcans ndetse n'ahandi hari umwuka udasanzwe, niko banditse. Abaturage bari baramaze gusubukura ibikorwa byabo nk'ibisanzwe nubwo ibisigisigi by'intambara byari bikihagaragara. Hamwe mu hantu habereye urugamba rukomeye ni ku musozi wa Goma uzwi nka Mongoma. Abatuye muri ako gace bavuze ko aho ngaho ari abasirikare bari baranze kuva ku izima bari bari mu kigo cya gisirikare cya Katindo kiri mu mujyi wa Goma rwagati. Muri iyo Katindo niho ku munsi w'imirwano Igoma hari nk'ibirindiro bikuru by'abarwanyi ba Wazalendo n'ingabo za FARDC. Wageraga ku marembo ya Katindo icyo gihe kimwe n'ahandi hose yasangaga ingabo za M23 arizo zirimo kugenzura umutekano. Hafi aho hari ibimenyetso by'uko habereye imirwano ikomeye. Stade de l'Unité, imwe mu zikomeye ziri Goma, nayo ni hamwe mu habereye imirwano. Usibye kuba warahabonaga nk'ahantu amasasu yaguye ku rukuta, nta kindi kintu na kimwe cyagaragazaga ko habereye intambara ikomeye. Byavuzwe ko nibura abasirikare barenga 2100 ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishyize mu maboko y'ingabo za l'ONU MONUSCO ubwo imirwano yari ikajije umurego. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi ikibuga cy'indege cya Goma n'ubu ntabwo gikora. Ibihugu by'amahanga ndetse n'umuryango mpuzamahanga basabye kenshi ko iki kibuga cya Goma cyafungurwa, ariko M23 yavuga ko bitashoboka kubera ko ingabo za Kongo zasize zigitezemo ibisasu. Uyu munsi rero biravuga ko M23 yatangiye ibikorwa byo gutegura ibisasu byo muri icyo kibuga, ndetse biranateganywa ko iki kibuga kizafungurwa vuba. Usibye ibyo kandi uyu munsi intumwa za M23 zagiye muri Qatar kubonana na Emir wa Qatar muri gahunda y'ubuhuza. Uyu munsi nanone abayobozi ba AFC M23 bagiranye ibiganiro n'abagaba bakuru b'ingabo z'ibihugu bigize umuryango w'ubukungu bwa Afrika y'Amajyepfo SADC. Nubwo hamaze iminsi hari ibimenyetso by'uko intambara ishobora kuba igiye guhagarara, ariko byaba bitaratera kabiri imirwano ikongera kubura. Kuri uyu munsi wonyine hakozwe ibikorwa byinshi bitanga icyizere. Ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka 2025 nibwo inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango SADC yashyize iherezo ku butumwa ingabo z'uyu muryango zari zimaze n'igihe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingabo za SADC zo mu bihugu bya Afrika y'Epfo, Malawi na Tanzania ziri mu burasirazuba bwa Kongo kuva mu 2023. Zagiye gufasha mu rugamba ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zihanganyemo n'umutwe wa M23. Umwanzuro wa 10 w'inama y'abakuru b'ibihugu bigize uriya muryango yabereye Harare muri Zimbabwe wavuze ko iyo nama yasheshe ubutumwa bwa SAMIDRC inategeka itangira ry'icyiciro cyo gucyura ingabo za SAMIDRC muri Kongo. SADC yemeye gucyura ingabo zayo mu gihe kuva mu kwezi kwa mbere ubwo M23 yigaruriraga umujyi wa Goma yazigoteyeyo. Ibi byatumye zitongera gusubira gufasha FARDC ku rugamba. Imirwano y'Igoma kandi yiciwemo ingabo za SADC ziganjemo izo muri Afrika y'Epfo. Ikibazo cyari gisigaye hano n'uburyo izi ngabo zizataha kubera ko ikibuga cy'indege cya Goma kirafunze.
inzira yonyine yari ukunyura mu Rwanda. Amakuru mu binyamakuru bimwe na bimwe yavuga ko Afurika y'Epfo yanze ko ingabo zayo zanyura mu Rwanda kubera ko ngo byaba ari ikimenyetso cy'uko batsinzwe urugamba. Ikindi kandi ngo habaye impaka ku birebana no kuba izo ngabo zacyura ibikoresho byazo birimo ibifaru ndetse n'ibindi bintu zifite bikekwa ko harimo n'amabuye y'agaciro. Byavugwa ko M23 ngo idashaka ko izo ngabo zijyana ibikoresho byazo. Kuva zatsindwa urugamba, izi ngabo ziri mu birindiro byazo muri Kivu y'Amajyaruguru, aho zidashobora kugira icyo zikora kubera ko aho ziri higaruriwe na M23. Kuri uyu wa gatanu ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa gatatu rero, abayobozi ba AFC M23 bagiranye ibiganiro n'abagaba b'ingabo zo mu bihugu bigize SADC. Ni ibiganiro byabereye i Goma muri Hotel Serena. Abitabiriye ibyo biganiro ni umugaba w'ingabo za Afurika y'Epfo General Ruzani Mahwanya. Hari kandi umugaba mukuru w'ingabo za Zambia Lieutenant General Geoffrey Ziele. Hari wari uhagarariye umugaba w'ingabo za Malawi Major General Saiford Kalisha. Hari n'uhagarariye umugaba mukuru w'ingabo za Tanzania Major General Ibrahim Michael Mona. Hari umuyobozi w'urwego rushinzwe politike n'umutekano muri SADC Professeur Kula Teletsane. Hari kandi n'umugaba w'ingabo za M23 Major General Sultan Makenga. Hari umugaba wungirije w'ingabo za M23 Brigadier General Bernard Diamungu ndetse na guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Bati Musanga Erasto. Iyi nama yashimangiye umuhate w'impande zombi ku guhagarika imirwano, guhagarika intambara no gucyura nta mananiza ingabo za SAMIDRC. Ni inama yanemeje ko AFC M23 izorohereza gucyura ingabo za SAMIDRC zifite intwaro n'ibikoresho byazo, ariko zigasiga intwaro n'ibikoresho bya FARDC bari bafite. AFC M23 izakurikirana imyiteguro yo korohereza ingabo za SAMIDRC kugenda mu bwisanzure hagendewe ku mahame bumvikanyeho. Impande zombi kandi zizafasha ekipe y'inzobere ihuriweho mu gukora isuzuma ry'icyifuzo cyo gufungura ku mugaragaro ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. SADC izatanga ubufasha mu gusana ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kugira ngo byorohereze gucyura ingabo za SAMIDRC. Hazanategurwa inama ihuriweho hagati ya SADC na AFC M23. Ahantu n'igihe izabera bizemezwa hakurikijwe ubwumvikane. Ni inama yashimiye ubuyobozi bwa SADC n'ubwa AFC M23 ku mwete bagaragaje kugira ngo ibiganiro bishoboke hagamijwe igisubizo kirambye cy'amahoro ku ntambara irimo kuba. Ni inama yanashimiye impande zombi ku bwitange bwazo mwishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro bumvikanyeho. Mu buryo buhuriranye busa n'ubugamije gushyira mu bikorwa iki cyemezo, hari amakuru avuga ko ikibuga cy'indege cya Goma cyatangiye gutegurwamo ibisasu. Hashize amezi abiri AFC M23 ifashe umujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Kongo. Kuva icyo gihe urusaku rw'indege rwasimbuwe n'umutuzo ukomeye cyane ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, aho abasirikare b'uyu mutwe bakambitse imbere yacyo. Hagati mu nyubako zasenyutse no mu biro byasahuwe, ibyatsi byatangiye kumera. Impuguke mu by'umutekano zirimo gukora akazi katoroshye ko gukuraho ibisasu. Nubwo AFC M23 ivuga ko hari igice cy'iki kibuga yamaze gutunganya, haracyari urugendo rurerure kubera ko haracyagaragara ibisasu byinshi bikiri ku butaka. Hasi kuri kaburimbo cyangwa kuri tarmac aho indege zigwa hamaze gutunganywa, ariko aho indege zihagurukira naho zihingukira no kuvuga kuri piste ho haracyafunze. Nubwo amasasu ndetse n'ibisasu binini byakusanyijwe bigenda byiyongera hirya no hino, inyubako y'abagenzura indege ntabwo ikigira ikimariye ingendo zo mu kirere kubera ko yangirijwe mu mirwano. Ibimenyetso by'intambara biracyagaragara ku kibuga cy'indege cya Goma. Kajugujugu z'igisirikare zafashwe, izindi zangiritse cyangwa se zashenywe, ndetse n'inkweto z'abasirikare biracyari mu mirongo hafi y'ububiko bunini bw'ikibuga. Kuva AFC M23 yafata Goma, imiryango itandukanye n'umuryango w'abibumbye ndetse n'iy'akarere yasabye ko ikibuga cy'indege cyongera gufungurwa kugira ngo habe umuyoboro w'inkunga zigenewe abababaye. Ariko bizasaba gutegereza igihe kirekire. Muri raporo ye iheruka, umunyamabanga mukuru wa Loni Bwana Antonio Guterres yagaragaje ko inzitizi zashyizweho na AFC M23 kuri MONUSCO ngo zituma ishami ry'uyu muryango rishinzwe gukuraho ibisasu ridashobora gukomeza ibikorwa byo guhangana n'ibisasu bitaraturika cyangwa se ngo bitegurwe bikira ahantu hatandukanye.
Ibi byose birimo kuba icyarimwe n'abahagarariye ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari Doha muri Qatar. Bagiye kuganira na Emir wa Qatar ku buryo bwo guhagarika imirwano. Abagiye Doha barimo umuyobozi wungirije w'iri huriro Bertrand Bisimwa n'umuyobozi ushinzwe iperereza n'ibikorwa bya gisirikare Colonel Nzenze Imani John. Ikinyamakuru Jeune Afrique cyavuze ko leta ya Qatar yakiriye amatsinda atandukanye kuva ku itariki ya 27 y'ukwa gatatu ari miliyobowe na Bisimwa usanzwe ari perezida w'umutwe witwaje intwaro wa M23 iry'u Rwanda n'irya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ikinyamakuru cyasobanuye ko abagihaye amakuru batemeje niba hari ibiganiro byabaye hagati y'abahagarariye AFC M23 n'aba leta ya Kongo cyangwa se niba byari biteganyijwe. Ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa gatatu, Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yahurije Doha Perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Baganira ku mutekano n'umwuka mubi wa politiki uri mu karere. Aba bakuru b'ibihugu bashyigikiye imyanzuro yafashwe n'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba n'uwa Afurika y'Amajyepfo irimo guhagarika imirwano n'ubushotoranyi hagati y'impande zishyamiranye mu burasirazuba bwa Kongo n'ibiganiro bya politike. Ubwo AFC M23 yatangazaga ko yafashe icyemezo cyo gukura abarwanyi mu mujyi wa Walikale ndetse no mu bice bihana imbibi nayo ku itariki ya 22 y'ukwa gatatu, guverinoma ya Qatar yarabishyigikiye igaragaza ko ari intambwe nziza iganisha ku mahoro. Abahagarariye AFC M23 bagiye muri Qatar nyuma yaho guhurira n'abahagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Angola binaniranye biturutse ku bihano umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wafatiye abayobozi babo ku itariki ya 17 y'ukwa gatatu, abayobozi barimo Bisimwa na Colonel Nzenze. Ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa gatatu, Angola yafashe icyemezo cyo kwikura mu buhuza ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Bisobanura ko igiye kwibanda ku nshingano z'ubuyobozi bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Uyu munsi hakozwe ibikorwa byinshi bigaragaza ku gahenge ndetse no kurangiza intambara. Ikibazo nuko byakozwe n'uruhande rwa M23 gusa. Nta uzi niba imyanzuro izava muri ibi bikorwa izubahirizwa n'impande zombi.